na mbere y'uko izina rye ritangazwa ku ibaraza rya bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, imbaga yari iri munsi yaryo yateraga hejuru mu Gitaliyani iti Viva il Papa, bivuze ngo narambe Papa. Robert Francis Prevost w'imyaka 69 abaye Papa wa 267 ndetse azabazwe ku izina rya Leo 14 cyangwa se Leo wa 14. Niwe munyamerika wa mbere ubaye Papa, nubwo afatwa cyane nka karidinali wo muri Amerika y'Epfo kubera imyaka myinshi yamaze yogeza ivanjiri muri Peru nk'umumisiyoneri. Uyu wavukiye mu mujyi wa Chicago muri leta Illinois ku itariki ya 14 Nzeri mu mwaka w'1955 kuri se Louis Marius Prevost ufite inkomoko mu Bufaransa no mu Butaliyani, na nyina Mildred Martinez ufite inkomoko muri Espagne. Yari umuhungu w'umuhereza kuri Alitari. Yahawe ubupadiri mu mwaka w'1982. Afite abavandimwe babiri ari bo Louis Martin na John Joseph nk'uko urubuga rw'amakuru rwa Vatican rubivuga. Nubwo nyuma y'imyaka 3 ahawe ubupadiri yimukiye muri Peru, yasubiraga muri Amerika mu buryo buhoraho mu mujyi avukamo nk'umushumba mukuru cyangwa se umusuperiyeri wo mu muryango we wo muri Kiliziya Gatolika wa Saint Auguste cyangwa se Ordre des Augustes. Afite ubwene gihugu bwa Peru ndetse muri icyo gihugu yibukanwa urukundo nk'umuntu wakoranye n'abantu bahejwe mu muryango mugari cyangwa se societe, ndetse yafashije mu gutuma abantu bo mu byiciro bitandukanye bashyikirana. Yamaze imyaka 10 yogeza ivanjiri muri paruwasi yaho ndetse ari n'umwarimu mu iseminari yo mu mujyi wa Trujillo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Peru. Mu magambo ye ya mbere nka Papa, Leo yavuganye urukundo wamubanjirije Francis. Yaragize ati turacyumva mu matwi yacu ijwi ry'intege nkeya, ariko buri gihe ry'ubutwari rya Papa Francis waduhaye umugisha. Yabwiye imbaga y'abantu bateraga hejuru mu byishimo ati twunze ubumwe kandi dufatanyije n'Imana, mureke dutere intambwe turi hamwe. Papa yanavuze ku murimo we mu muryango w'aba Saint Auguste. Mu mwaka 2014 Francis yamugize musenyeri wa diocese ya Chiclayo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Peru. Niba ari ubwa mbere unyumvise kandi ukaba ukunze ibyo nkora, kanda subscribe. Ukande no kunzogera yegere subscribe uyifungure, maze ukanda handitse all kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Nge muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Azwi cyane n'abakaridinali kubera inshingano ze zo ku rwego rwo hejuru nk'umukuru cyangwa se perefe w'urwego rw'abasenyeri muri Amerika y'Epfo rushinzwe guhitamo no kugenzura abasenyeri. Yabaye arkiyepiskopi cyangwa se musenyeri mukuru muri Mutarama mu mwaka 2023, ndetse nyuma y'amezi make gusa kuri uwo mwanya Francis yamugize karidinali. None se ibitekerezo bya Papa Leo ni ibihe? Warangije kaminuza ukaba ushaka kwiga masters, cyangwa urangije masters urashaka PhD? Aya mahirwe y'imboneka rimwe ni wareba. Hari opportunities za scholarship ziri full funded, aho kumenyera buri kimwe cyose mu myigire yawe, ndetse n'iziri pasho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ahandi wari wumva ibyiza nk'ibi? Tuvugisha tugukorera application, dore bitinze birapfa. Nimero waduhamagaraho cyangwa se ukatwandikiraho ushaka ko tugukorera application ni 0739 37 1146. Ikizibandwaho hakiri kare ni ibyo Leo wa 14 azatangaza kugira ngo harebwe niba azakomeza amavugurura muri Kiliziya Gatolika y'uwamubanjirije. Byemezwa ko Prevost abona ibintu kimwe na Francis ku bijyanye n'abimukira, abakene n'ibidukikije. Revela nyiricyubahiro John Lydon bahoze babana mu cyumba yabwiye BBC ko Prevost ari umuntu usabana, wicisha bugufi ndetse uhangayikishwa cyane n'abakene. Ubwo yavugaga ku mateka ye mbere y'uko atorwa, Prevost yabwiye televiziyo yo mu Butaliyani ko yakuriye mu muryango w'abimukira. Yaragize ati navukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko sogokuru na nyogokuru bose bari abimukira, Umufaransa, umunya Espagne. Narerewe mu muryango w'abanyagatolika cyane, ababyeyi banje baritangaga cyane mu mirimo yo muri paruwasi. Mu gihe yamaze muri Peru, ntiyashoboye guhunga ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byibasiriye Kiliziya yaho, nubwo diocese ye yakanye yivuye inyuma ivuga ko nta ruhare yagize mu igerageza iryo ari ryo ryose ryo guhishira ayo mahano. Mu guhitamo izina Leon rikomoka mu Kilatini Leo bisobanuye intare, Prevost yaciye amarenga yo kwiyemeza guhangana n'ibibazo by'imibereho nk'uko inzobere zibivuga. Papa wa mbere wakoresheje izina Leo, ubupapa bwe bwarangiye mu mwaka wa 461. Yahuye na Attila de Hun cyangwa se Attila Lehuni
umutegetsi w'ubwami bw'abahuni, amwemeza kudatera Roma. Papa Leo waherukaga gukoresha iryo zina, ni ukuvuga Leo wa 13, yayoboye Kiliziya Gatolika guhera mu mwaka w'1878 kugera mu mwaka w'1903, ndetse yanditse inyandiko ikomeye yabaye ingirakamaro ivuga ku burenganzira bw'abakozi. Sean Patrick O'Malley wahoze ari arikepiskopi wa Boston muri Amerika yanditse ku rubuga rwe rwa blog rwo kuri interinete ko Papa mushya yahisemo izina rihuzwa heshi n'umurage w'ubutabera mu mibereho ya Papa Leo wa 13 wabaye papa mu gihe cy'imvururu zikomeye ku isi, igihe cy'impinduramatwara y'inganda, intangiriro ya marigisimu cyangwa se ibitekerezo ku ngaruka bari ku butegetsi bagira ku bakozi zituma habaho ubusumbane mu gusaranganya ubukire n'imyanya y'icyubahiro muri sosiyete, ndetse no mu gihe cy'abimukira mu bice byinshi. Ibitekerezo bya Papa mushya ku bakorana imibonano b'igitsina kimwe banazwi nk'abatinganye cyangwa se aba LGBT ntibisobanutse, ariko amatsinda amwe arimo n'itsinda rikomeye ku mahame ya kera y'urugaga rw'abakaridinari ryemeza ko ashobora kuba bashyigikiye gake ugereranyije na Francis. Papa Leo wa 14 yagaragaje ko ashyigikiye itangazo rya Francis ryo kwemerera guha umugisha ababana b'igitsina kimwe n'abandi babana mu buryo budasanzwe, nubwo Francis yongeyeho ko abasenyeri bagomba gufata icyo cyemezo kuri ayo mabwiriza hashingiye ku mico n'imiterere ya buri hantu. Mu mwaka ushize ubwo yavugaga ku ihindagurika ry'ikirere, Karidinali Prevost yavuze ko igihe kigeze cyo kuva mu magambo tukajya mu bikorwa. Yasabye inyoko muntu kubaka umubano w'amagirirane n'ibidukikije. Yanavuze ku ngamba zifatika i Vatican zirimo nk'ishyirwaho ry'uburyo butanga amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba no gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi. Papa Leo wa 14 yashyigikiye icyemezo cya Papa Francis cyo kwemerera ku nshuro ya mbere abagore kujya mu rwego rushinzwe guhitamo no kugenzura abasenyeri. Mu mwaka wa 2023 yabwiye urubuga rw'amakuru rwa Vatican News ati, inshuro nyinshi twabonye ko ibitekerezo byabo bikungahaye ari ingirakamaro. Mu mwaka wa 2024 yabwiye ibiro ntaramakuru Catholic News Service by'inama y'abepiskopi Gatolika muri Amerika ko kuba abagore bahari bigira uruhare runini mu gikorwa cyo gushishoza mu gushaka abo bizeye ko ari abakandida beza cyane bo gukorera Kiliziya mu murimo w'ubwepiskopi. Inteko y'abakaridinari 133 bateraniye muri Chapelle ya Sistine i Vatican ku mugoroba wa tariki ya 8 Gicurasi 2025 nibwo yatoye umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika, Karidinali Robert Francis Prevost. Itorwa rya Papa mushya ryemejwe n'umwotsi w'umweru wazamutse kuri Chapelle ya Sistine ahaberaga iri tora kuva tariki ya 7 Gicurasi. Bisobanuye ko mu itora umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi ari hejuru ya 89 mu ijana na 33 y'abakaridinari bitabiriye itora. Karidinali Robert ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe nyuma y'aho habaye ibyiciro 5 by'itora birimo kimwe cyabaye tariki ya 7 Gicurasi n'ibindi 4 byabaye ku itariki ya 8 Gicurasi. Yafashe izina ry'ubutungane rya Leo wa 14. Yagizwe karidinali na Papa Francis tariki ya 15 Mata 2023 amuragiza Diocese Gatolika ya Callao yo muri Peru. Kuba ari we karidinali wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika byashimishije Perezida Donald Trump wagaragazaga ko yifuza kubona wo mu gihugu cye aba papa mushya. Perezida Trump yaragize ati, nashimye Karidinali Robert Francis Prevost wagizwe papa. Ni icyubahiro kubona ko ari we papa wa mbere w'umunyamerika. Mbega ibyishimo, mbega icyubahiro gikomeye ku gihugu cyacu. Niteguye guhura na Papa Leo wa 14, bizaba ari ibihe by'ingenzi. Muri 2023 Papa Leo wa 14 yagaragaje ko Kiliziya Gatolika idakwiye kwigisha amahame yayo gusa, ahubwo ko ikwiye kubwira isi igisobanuro cyo kumenya Yesu Kristo. Ati, akenshi tuganzwa no kwigisha amahame, ariko bikarangira twibagiye ko umurimo wacu w'ibanze ari ukwigisha icyo kumenya Yesu Kristo bisobanuye. Umurimo wacu ni ukwagura ihema tukareka buri wese akinjira muri Kiliziya. Ubu butumwa buca amarenga ko Papa Leo wa 14 yiteguye kugenda mu murongo wa Papa Francis yasimbuye kuri izi nshingano, urimo kudaheza uwo ari we wese ushaka umugisha w'Imana uko yaba ateye n'imibereho yose yaba abayemo. Icyo akoze ntabwo avugaho rumwe kuko
nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Pillar muri Nzeri 2024, Papa Leo wa 14 ntiyigeze akurikirana ikirego cy'abagore bashinjaga abapadiri babiri kubahohotera muri 2007. Aba bapadiri bakoreraga muri diocese ya Chiclayo muri Peru, yayobowe na Papa Leo wa 14 kuva muri 2014 kugera muri 2023 ubwo yahabwaga inshingano i Roma. Mbere yuko Papa mushya agera imbere y'abateraniye mu mbuga ya Bazilika Mutagatifu Petero, yabanje guherekezwa mu cyumba cyihariye kiri uruhande rwa Chapelle ya Sistine. Iki cyumba kizwi nk'icyumba cy'amarira kigaragara nk'igisanzwe, ni gitoya ariko gifite igisobanuro gikomeye kuko giha Papa mushya ishusho y'umurimo agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi Papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse n'amarira y'ibyishimo. Aha niho karidinari watowe yiyamburira ikanzu itukura y'abakaridinari, akambara iyera ya Papa mushya. Biba bisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azabumara afite iyo nshingano y'ubutungane. Muri iki cyumba haba harimo amakanzu 3 ya Papa, arimo intoya, iri mu rugero ndetse n'inini, kuko abadozi b'i Vatikani baba batazi niba Papa mushya azaba abyibushye cyangwa ananutse. Bivuze ko iyo amaze kugeramo yambara imukwiriye. Haba harimo kandi inkweto zitukura za Papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bifite ibisobanuro bitatu bikomeye, harimo guca bugufi, ubutware ndetse n'umuco shingiro wa Kiliziya Gatolika. Nyuma y'umwanya kuri Chapelle ya Sistine yasohotse umwotsi w'umweru, karidinari ubifite mu nshingano agera ku ibaraza rya Bazilika Mutagatifu Petero mbere, akavuga amagambo y'Ikilatini agira ati Habemus Papam, asobanura ati dufite Papa. Iyo aya magambo amaze kuvugwa, nibwo Papa mushya agera kuri iri baraza, akageza ijambo ku bakristo bateraniye kuri iyi mbuga ya Kiliziya Gatolika yose muri rusange. Ni nako byagenze nyuma y'itora rya Papa Leo wa 14. Ubwo abakristo bari kuri iyi mbuga bamubonaga, bagaragaje ibyishimo by'ikirenga. Ushobora kwibaza uti, ni bande batora Papa, baturuka hehe? Papa mushya atorwa n'abakuru muri Kiliziya, ni ukuvuga abakaridinari. Bose baba ari abagabo kandi baba baranatowe nk'abasenyeri. Hari abakaridinari 252. Muri bo 135 nibo bari bemerewe gutora Papa. Abandi bari barengeje imyaka 80, bisobanura ko badashobora gutora nubwo babaga bemerewe kuvugana n'abatora ukwiriye kuba Papa. Mu bakaridinari bari bemerewe gutora 135 bari munsi y'imyaka 80, babiri muri bo wo muri Espagne no muri Kenya ntibitabiriye aya matora ku mpamvu z'ubuzima, bisobanura ko 133 ari bo bonyine bari gutora muri conclave. Uyu ni wo mubare munini wa mbere ubayeho mu batora Papa mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Abenshi muri bo bari bemerewe gutora bashyizweho na Papa Francis 108, naho abasigaye bari barashyizweho n'abamubanjirije aribo Papa Benedicto wa 16 na Papa Yohani Paulo wa 2. Abahanga mu mateka ya Vatikani bavuga ko Papa Francis yagennye aba bakaridinari benshi mu rwego rwo gushaka ko umurage asize ushobora gukomeza biciye mu bo bazatora ngo amusimbure. Kiliziya igenda ihinduka. Mu gihe cy'imyaka 12 Papa Francis yamaze ayoboye Kiliziya Gatolika, habayeho impinduka ku buryo Kiliziya ihagarariwe ku isi. Bwa mbere mu mateka, Abanyaburayi ntibari bafite ubwiganze mu bakaridinari bafite imyaka ibemerera gutora, kuko bari ku kigero cya 39% by'abatora muri conclave, mu gihe mu mwaka wa 2013 bari ku kigero cya 52%. Mu 108 bari bafite imyaka yo gutora bashyizweho na Papa Francis, 38% bava mu bihugu by'i Burayi, 19% bava muri Amerika y'Epfo na Caraïbe, 19% bava mu bice bya Aziya na Pacifique, 12% n'abo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, 7% bava muri Amerika ya ruguru, naho 4% bava mu burasirazuba bwo hagati no mu majyaruguru ya Afurika. Umubare w'abatari Abanyaburayi bose hamwe bari bihariye 73%. Izi mpinduka zo guhagararirwa kwa Kiliziya Gatolika ku isi hose muri rusange ni nko gukomeza inzira yatangiye mu kinyejana cya 19 nk'uko bivuga n'umuhanga mu by'amateka Dr. Miles Patenden wo muri kaminuza ya Oxford. Mbere y'ikinyejana cya 19 abakaridinari hafi ya bose bari Abanyaburayi biganjemo Abataliyani. Patenden avuga ko Papa Francis yarizeye ko abazatora bazaba bahagarariwe aho Kiliziya Gatolika iri hose uko baba bangana kose. Ibi ni nabyo bisobanura impamvu yashyize abava mu bihugu nka Mongolia, Algeria na Iran mu gihe cye, aho gutora abo muri Australia.
Patendeni niko abisobanura. Dore uko bigenda mu gutora papa. Muri conclave abakaridinari ntibongera kubonana cyangwa se kugirana imishyikirano iyo ari yo yose n'abari hanze. Ntibafata telefone, ntibasoma ibinyamakuru kandi ntibajya kuri internet. Baguma muri Santa Marita, inyubako y'amagorofa 5 yo mu mujyi wa Vatican, bakajya bahava bagiye kuri Sistine Chapelle ahabera amatora yo mu ibanga. Buri munsi buri mukaridinari yandiko yatoye ku ikarita igashyirwa mu isanduku y'ifeza. Uwegukana itsinzi nuba yabonye amajwi agera kuri 2/3. Mu gihe bakirindiriye ibi byose, abakatolika baba bari hafi mu mbuga y'urusengero rwa Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero bategereje kubona ikimenyetso cy'umwotsi uva muri Chapelle Sistine. Iyo umwotsi uje ari umukara, biba bivuze ko nta papa ubonetse mu matora abarangiye, naho iyo uje ari umweru, papa aba yabonetse. Papa mushya asabwa kubanza kwemera iby'inshingano abatorewe ku mugaragaro imbere y'ikoraniro ry'abakaridinari, nyuma akaza gusohoka agahagarara ku ibaraza riri hejuru y'ikibuga cya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero bitarenze isaha nyuma yo gutorwa. Conclave yabaye ndende kuruta izindi, yamaze imyaka 2 n'amezi 9 kuva mu 1268. Ariko muri iyi myaka ya vuba zikunze kumara igihe gito, aho muri rusange zimara iminsi 3 kuva ku myaka ya mbere y'ikinyejana cya 20. Papa Francis nuwo yasimbuye Papa Benedicto wa 16 batowe muri conclave zamaze iminsi 2 gusa. Muri aya matora ya papa ntawe ubuzwe urusha abandi amahirwe. Kuva papa yitabye Imana, hari benshi bavuzwe ko bashoboraga kumusimbura baturukaga mu bice bitandukanye by'isi, harimo wo muri Canada, Ubutaliyani, Ghana na Philippines. Ariko Patendeni avuga ko kumenya ibyari kuzava mu matora byari bigoye kandi koko niko byagenze. Yaragize ati, bitandukanye n'amatora yo mu buyobozi bwa politike, aho ubonye amajwi menshi abageze ku butegetsi. Ibi byo biba birimo n'ibindi bitari ukubona amajwi gusa. Nahansoreje inkuru, kanda like, ukande share, uyisangiza abandi, ndetse wisanzure muri comments udubitekerezo cyangwa se inyunganizi. Subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Nge mwari kumwe na Rigisave Abayisenga. Mugira amahoro. Warangije kaminuza ukaba ushaka kwiga masters cyangwa urangije masters urashaka PhD. Aya mahirwe y'imboneka rimwe ni wareba. Hari opportunities za scholarship ziri full funded, aho kumenyera buri kimwe cyose mu myigire yawe ndetse n'iziri pasho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ahandi wari wumva ibyiza nk'ibi? Tuvugisha tugukorera application, dore bitinze birapfa. Nimero waduhamagaraho cyangwa se ukatwandikiraho ushaka ko tugukorera application ni 0739 37 11 46.